Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala, mga bangsa ko. Badiman to si iku mga ala adu sa aditan o maiinang ka alagi dubamia normal sa iku pangilay-layan tano, kamamasaan tano sa iku mga lulot tano, mga tunganay tano, mga siringan tano, ugaid na lagi duba miyad agyong kutakip separnon o madakal ataw o pamakabatan udun tulong yagyang kaya kadustaan na padaya kumipa nga ala adusa akasabapan sa ipakanaraka o manusia amay kadinian mapamang niya rila maaps iku Allah subhanahu wa ta'ala abadis kanyan suka priba lagi duba miyak kanor normal sa masayman to agyang kuto adi kapangawayagan o manusia muslim amokit sa agyang kai akapriba ugaid na ditano katawan na apia langwa tao, langwa tunganay ka, langwa siringan ka, naming galabak sang kai agalabak akapriba, na langwan siranong pan miya katamok, na didin maalin agyang kuto kaya pamanutulaw ni Allah subhanahu wa ta'ala sang kuta Quran yan, na gusto kaya alo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa agyang kuta hadith yan, na gusto kaya pakatiron o mga ulama, sa agyang kanan agalabak napad kumang ala akadustaan, diyon imimbradusaw oripan su Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyaman utulo Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa sa bagi ama pembetad o mga paririba sa isaalungan amawri. Tigyan man ito sa Quran yan. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. So siran ito ang mga tao na ayaw mapembetadiran sa alungan amawri. Mga tao ayah sukatan niran, ayah pekeniran na punsang kutwa kapriba la yaqumun illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Na disiran pepakatindag disiran maka pendedalakaw sa normal akan dedalakaw. Inunta na makasasayan siran sa pemametengan, makasasayan siran sa miyanga liliwat, makasasayan siran sa piyanga adaan sa lalag. Kama yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sa lagid o di iki pamapasan o syaitan sang kutwa manusia pun sa kabubetengi lagi dagyang kutwa susukan naginan ima pembetad o mga tao apken sa riba si salungan amori andi sabab aginan ima pembetadiran dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba kagisiran na ini ibaratiran ang kutwa kapriba sa lagid o kapusay. Dia sama na lagi duba miya normal ko mga tao, mga manusia. Agyong kutwa kapri baka ayat tari meron na lagi duba mimbalo ya kapusay. Na inus ka pagariakan a muslim. Na utitu ka aad na paratiyan yang ko Allah, aad na kalakyan ko Allah, na kalak na kaso Allah, si iko may tumala ukit-ukit a kapriba naguan api antun ad ni klasing yan. Kamay kadir kanan irila Allah subhanahu wa ta'ala. Na kapag kasagyang kuto mga tao ang garubatan wallahu subhanahu wa ta'ala sang kai adunya na sampurna sa alungan amawri lagi dagyang kuta kiaturon wallahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullah haiskan wa miya martiya kalak niyo sa Allah wadharu ma baqiya minar riba nagu talikudin niyo rendanan niyo awa ini wagyang kutwa kapriba kang galabakas sang kuta kapriba in kuntum mu'minin o pamakas kanuna kipaparatiyakan ati Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'alu na amay ka dinyo anan galbakan. Agyang ko ta kapananggilay niron. Ngiyong ko ta kibugak niron. Ngiyong ko ta kataliko din niron. Fa'adhanu biharbin min Allah. Natukaw niyo aadin apakapuon agubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagusi iku rasulian. Ngarubatan kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa din sa tao apananawag no Allah subhanahu wa ta'ala agubat kang garubat niya siran sang kayadunya na sampurna sa alungan amawri na saben sabdar amya tangkada amya kawatan si ikulim wallah gagaw wallah maaf wallah rila wallah subhanahu wa ta'ala ayamala na amya kawatan sa giyang kutwa kasurgaan wallah subhanahu wa ta'ala ilidas tanu wallah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya lagi day agalabak apya panakilang wa tao apya panlang wa siringan ka na lang wa tunganay ka na pinggalab kira na na dadin masalin so kukumanian kaginan din ikukumanian agyang kanan na
katatago yan sa Quran nagusi ko hadith o Rasulullah sallallahu padanan kumi pangala dusa pakalidas ng tanong Allah subhanahu wa ta'ala nagutawfikan tanong niya sa manggalbak tanong susimba nagukabubayan tanong agyang kuto agaman yan pakibubayan yan raktan agyang kuto kang gagalbak sa mga pipiya na pakalidas ng tanong niya sa agyang kuto kang gagalbak sa mga rata ayamala nagyang kuto kararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Banda mailay ni waya agyang kaya susuratan sa Qul a'udhu birabbil falaq. Ilay niya man ya agugi ya. Di ko na kataon nanton na susuratan na sulagi dai na upamakayan ni aton manusia sa katataguan nun sang kay atrakyan na para diskan yan ke disgrasya para di kekeras. Napakasulod sa giyang kuto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Apat sa kanyang mga tamaim, mga adimat, di patot o badiing gulo lao manusia kagya. Makapenakotoron at igu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirk. Dia kapakaya sarigan. Dia kapakaya sarigan o manusia. Upaman na ba niya sa sarigi sa kagian nami bebetad saya lagi daya isa samirian saya lagi daya mga ayat udi na barang-barang saya mga dua udi na nganisa nakuan aya panarima yan napaka siap no to sa kakadisgrasyan yan kapakalisagian kakekerasian udi na aya panarima yan na para makadagali pasero napaliad no to ribat apa narima eno sakita no nagi amyaw matanong ang etra na putul dan norona gubaan dan ya gia putul dan norona kuan dan norona ya kadia patot. Oy, nakagidami ato ang tanong aglata. Nakatayaw budi sa suldawalay. Adi kita no, tepul pa na abudi. Adami ato ang tanong aglat na nagiyan ni usar tanong. Bismillah. Kuan tanong ron na ya. Adi na ya patot. Katata. Ha? Nakataya pa no isaw. Di na ya patot ubayap tigo sa truck o pamakaaya pa na rin makaon na para tigka masyap kaniyan ko mga rata dead na kabubnaray di kaniyan masyap ayaw titwa pakasyap ka na so Allah subhanahu wa ta'ala na o kabaya ka masisyap ka ko kapilala ka nga na pembati ang aso mga maathurat pembati ang aso pembati ang igira di gadi malayalayag kagyuti ped asabab kapkasyapar ko Allah subhanahu wa ta'ala o siya ka panarisarig ang buloy na ka mga adimat na diyanan mapapakay ko agamatan ng Islam na so na lagi din yung kontrakyan na pagari ko, iman to na kaya tukawan ka, na dili ka duwa kaya agyang kaya adusa ka panako to. O pa makapag-adimat ka sa lagi dinan. Na igin na katanaw kay itapala katanaw. Guess okay no kagi sa trakot to, na subhanallah, biyati ang si Roman, na ayam mo ripureya mi susuraton na sadaqallahu al-azim, na daya sa sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agyang kaya susuraton saya, uba oriano kabati sa Quran na panggirawa sadaqallahu al-azim. Ikadua na imyayin ng kaang saya, nagiin na siya ni punsa China, made in China. Ubayin kasama na kameranan kan may lepipya. Kate made in China. Siya ni punsa China. Nagiin mga China na ayak kakalilida di sa diimbal na kanaba mga Muslim. Di ran kataw na anto na mapeki di saya, ay mapeki di saya na ipalabang udi na tutungan udi nang gabaan udi nang binasaan. Ipalamag. Oway. Kanaba kanaba da adat tanong sangkuto ami susurat sangkuto ayat ugi nagyutoy buntala kaya siya patanoron kaya kinitoron ko Quran na suka batiaon so kailang gnon so kingulalan nun kanaba gyang kutwa kibtad no sandilagi daya orian yan napangumanan sandilagi dai nadad na kuan yan dan yan panpakamblag agyang kutwa mga ayat kapya ka sumbat yan na derek namya kalalad na ya kay nang katanwa kailangan na may katanwa ribat kapya ka danyan pa ka kwan pakamblag agyong kutwa mga surat yan made in China pan nakanaba kay mga alaulama apun sa China imimbaal saya ka mga businessman matag na di ka narong kiswaswa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miyang isa-isa ko mga babaytan no. Ayno ba kailangan panadaan amanayawiran sukamat sa masjid nagusirang bumakapsumbayang sa suldawalay. Ay sumbagdan ron na babayakan. Tamang pansa sa kana sa kabis di sumbayang sa suldawalay sa kanabakap sumbayang sa sulda masjid na di din kailangan ubang kapan manayaw ang kutwa kakamatiran sa masjid udi nakapsumbayang iran sa masjid. Waya kapakasul wakto ibarat yan na wakto aluhur pakasuldian na alas 12 nagyang kutwa oras alas 12 miya kasulid sa wakto aluhur asigurado ka agyuti kapakasuldian nagkapakay din asambayang ka.
Malagid umya nagkasubang anta akadang ka managsubang kagi kapakaya din ka managsubang kagi kapakaya madasulait o di na magabasumay kiran sa masgita na kapakaya din ka din managsubang sa gyang uta masgita. Okay. Aya pag ginang kana suka pa kasul o oras a luhur na umya nagkasubang sa masgita kagi na ni kalalaya masangkana na masgit umya nagkasubang sangkana na masgit na kapakay din asambayang ka sa luhur na din kailangan ubang kapan manayaw so bilal sa kakamatian. Nalagi mambuanan sa iko alungan adi maat. So alungan adi maat na kanaba kailangan ni mapasadikadaan so di mangusyata. Okay na ayabu apagin ng nakapagimulangan ka naging uta kapakasul waktu aluhur. So kapakasul waktu aluhur. Na ayap sembayangan ka na waktu aluhur kanaba waktu adi maat adu rakaat di. Waktu na luhur 4 rakaat. Nagyang kanan patut panggulawla na kaas kabubayakan asyad isembayang sa sulda walay. O man siya kapsembayang sa masgit na kailangan amana yung kasukamat kaadn a imam kasamoto. Okay. Di ko pa kay ubagap man una kakagi siya kapsembayang sa masgit na adn a imam ka na kailangan amana yung kasukamat kailangan amana yung kaagyang kutua imam amay kaskana ro kakiran sembayang aperangan nakasiran sembayang wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum.